Akukho ukuthi nje la uthi bavuthi tikhulu namhlanje iphumlile uthi hey namhla sesirelax sesiholiday siphumlile. Ikhulu ukuthi lengisabathakathi umthakathi angakwebha namhla athi la kubekile le abone wethu uhamba akathi hayi sengihlulekile ashene kusona. Uyahamba ufuna lenye indlela athi okay shothi lokhu kuyikhi lokho asengifuna lenye indlela ahamba lanzeleni into bamtshelile ukuthi lena uyabona ngoba nawo phela bazi abayelethe imfene yabo bathandaza bathi lokhu ke ukwena nje ufika ukubeke kaso akubeke ngaleyo ndlela aba bathi ugathe ukuthi akubona ukuthi inyawo lakho khumba libangaka wabona inyawo lakho solo njengoba linjalo ngoba nasifika thina silandza letikhalita kamoya silandza letikhalita kamoya usilandze lapha usilandze emshana nga 7 days lapha ungaziwa ngala kumalenzi haleluya ubuye naso lesikhali lapha usina uthi ngegama lika Jesu ngisho kuwe wena ngithi unendlela uyeva awupheshe la ndleleni yakho kuvela kwente njalo haleluya ngiletikhali lefuna sibe ngato lento but angeke kusebenze kahle nathi ngaphelele ke letikhali ngoba letikhali kamoya athi umthandaza uhamba wodwa haleluya nakwethembeka futhi akuhambi kodwa naleli liva lihambi lodwa kodwa dihamba kanye kanye to 7 haleluya difuna lo ukuthi uhlanganise tonke tibe to 7 diphelele haleluya ngiko nje nami ngiyibheka kahle manje la ngabe ngithi kunale nkozo namthathela amalanga osikhombisa lawa hey uthi na uthi uyaphuma lapha uve ngathi umuntu bekunelitshele namhlanje lolibeke phansi uvoshanga umoya kanti kusukela letikhali sekuphelele tonke lithi wani kulandzeke lesi ya lapho ngiba nemandla lamakhulu yize lo mtimba wami ungahamba la mandla ngisuke nginawo le emoyeni ekulo hayi asuka amakhulu haleluya ngiko nami sengifunze ukuthi ngethembe lo Jesu lo la kimi ngoba akukho kukhona indzawo lesempintshini uyawuba bete mshothuba lokushayela make mfundisi bathe we uthini wedimoni kulacela kwakho kulawo kubhizi bathe licingo lukhasha noma lethu umlilo hey bathe ufuna kufonela make licingo luthu umlilo awathi sota wenda njani thandaza wena lo Jesu lokumaka kuwe haleluya haleluya basalwane ngoba lo Jesu ungambeki namake lo Jesu yebo kona labanye ngalokuthi Nkosi yami asifane sibani uyathandaza umnyo athi ngithi ngegama la Jesu lalo Jesu lokumake akusuke la uyabona ngabe basho negama la athi igama la Jesu aboPaul uyabo tawusuka but ke wena sure ukuthi na usho njalo lo Jesu khona la kuwe ngoba nakangekho la kuwe utawukhanza soshaya kamhlapha haleluya utawushaya kamhlapha phela madimoni ashana nawo nabo ubita legama la Jesu igama la Jesu lokumake athi madimoni siyamathi lo Jesu lokumake lokhuluma ngayo uphinda kuwe wena sikwati wena asikwazi siyabathi labahamba naye uja wena asikwati akushaza kuphumula kushunguna madimoni ahlazise ngawo akuhlaze haleluya ungavumi kakuhlaze hey lithathele lo Jesu wakho ahlalela kuwe hey ngiyakutshela wangahlala kuda umaka utawuthi uyathandaza mhlambe uthemba ukuthi mhlambe lo lwakumake mnisi usebenza kahle kakhulu uthi ngegama lika Jesu lokumake mnisi uthi siyamuva lo amake mnisi ngejalo lo akho wena ukuphi kahle kahle so kuthinya awusathi na uthi ngabona nzawo lapha akala lutho la manje nje uyasiphukuta lo ufuna ukushisa mahala wena kodwa utelo Jesu hayi takugicida wena takugicida asilwe nenyama kodwa silwane tikhulta bomoya ke tifuna nawe ulandze letikhalta bomoya haleluya usime ngekugcina David haleluya asiye lapha khona lapha bazalwane kule ncwadi yabaseFeso ufunze nje ngoba sengifuna nyalo singene kule tikhali stokugcina phela abazalwane
letikhali ngiyakuthanda ukuthi start man sibe nato letikhali ngoba umzala lo ufuna ukuphumelela ufuna ukunqoba kufuna abe nato letikhali sekuqala sikhali sike sakhuluma ngato athi lo mzala afakaza la athi ucela ngemfundzeko lesikhali sekuqala liqiniso truth kufuna ube nalo iqiniso kuwe haleluya mathathe manje ngicela umfundzele lapho make lo 14 umfundzele nje lo 14 yes 14 ngakho ke manini tinkalo tiboshwe ngeliciniso haleluya kuthi manini tinkalo tiboshwe ngalibazalwane ngeliqiniso tingakaboshwa ngemanga ngoba nakuboshwa ngemanga utawuphunyukela utawukhanza sebaphunyukele nalabanye bantu bakushaya kana abashayiwe nabashaya lamanga lalakuwo haleluya kubeka manje nifake isivikelo sesifuba lesikulungu yebo faka isivikelo sesifuba lesikulungu lokushothi kwesikhali sesibili kufanele ube naso umzalwane kulunga abazalwane righteousness ulunge hayi ukuthi nje ulunge ngoba uthina ufika la sonto nobumbu umlomo ungahlabeli nenhlabela nabahlabela awukalungi lapho uthuli ubenzile haleluya kulunga kusikuphinza kulunga kuyentiwa haleluya kuyentiwa kulunga bathi kulunga lokungiko ngilunga kaJesu Kristu haleluya lokulunga kwekuthi umuntu ungamdubi athi ukuthi ebhaca ngenhlamba lapha itolo na uvuke ekseni ushaya iqhulo lakho nawenza njani makhelwane ngathi akaza kwethu umjengisale endunela kuwe ungabe kunabazalwane bethi namhlanje ubulisomvu ungacela noma ngayini kulabanye bazalwane bakuphe futhi noma ngabe umone kanganani uyakucolela nami kodwa le nje lathi sithelela namhlanje langanani hayi labanye aliphendi nale langa wabuye esontweni nakabuye esontweni ya nawubonana uyabona ufike before esontweni wabese ufika after church utatubutwa hayibo akusuye lengibonile akusuye kanti ngoyi bashintsha bana character amabili kunolunge hayi ke lokulunga uyasho manje ukuthi ungalungi kulunga kwekulibala ulunge kulunga lokukahle hayi lokulunga kwethi ungathi usilima nje usabona kahle ukuthi kwentekalani ulunge lokulunga lokukahle lokho ngoba kaNkulunkulu kunakuhlakani phaka kaNkulunkulu haleluya asiqhubeke manje tinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela ivangeli lekuthula yebo tinyawo tigcokiswe kushumayela ivangeli lekuthula haleluya shothi leso sikhali sesithathu lingva kahle bazalwane livangeli lekuthula gospel of peace haleluya lelivangeli lekuthula siyalidinga bazalwane ngithi ekuqaleni liqiniso kulunga selivangeli lekuthula nyana hayi livangeli lekulwa likhona phela naleli liphikisana naleli lekuthula livangeli lekulwa lile bafarisi haleluya bafarisi bangayikhuluma lento lenye la bende lokubheka eceleni lokungahambisani nalo nase bangaphandle futhi bakutshela ukuthi hayi wena njengaleyo bawuthiwa advisor lokuNkulunkulu omdzala uthi hayi ukhona akusho ukuthi wena ufuna bese soyabayekela labaphasi nje ufuna ukuphahla nabo bathi ngeke kanti hey umfaka emenene futhi ufaka umuntu omdzala lemathembile ukuthi uyathi lo muntu lona ngeke angifake emenene ngoba umuntu omdzala sengize ngikhumbule amagama baba emhlongo uthi kuyenteka umfaka emdzala kodwa ukhanze ukuthi akasimdzala yena mbaba ukhulele eminyaka yena akasimdzala lenge khathi umfana njemvo latendako demfana konja yena nasimbuka umbungu sithi hey ukhulile lo muntu mawumbuka ngemehlo konja yena ngakhathi umncane asingabi kulaba kanjalo bazalwane
uthi ukhanza ukuthi lelingekhathi lami kude noma lengcomvu ayikho kule standard salomtimba ukuthi mangaka nje na ungenteka nje ungikhanze sisinokuphila ngiphushe ama-toys ngivuma nje na jim vum ungathini wena ngithi umamba uyayibona lento akusacorrespondi nale age ukuthi nje ungangikhanza ngiphushe ama-toys nyalo ngivuma noma ungikhanze ngicimbile ngigcoke isikhithi sebantwana nasi lesincane lesingaka so akusasho kahle sekufuna ukuthi usalokhu uqondisa kahle ubona phela hayi le elinye into ufuna ukuthi ubuke ukuthi leti into yakulungela lo mzalwane kuphela kubeka ufunze manje Uthabo konke nithathe lihawu lelikukholwa. Haleluya. Qhubeka ufunze. Lesawuba nemandla kucima ngalo tonke tikhale tivuthako njalo umoya. Haleluya. Konako konke sathe ini ke lihawu lelikukholwa. Lokushothi ukhona kusivikelo sethu thina emakholo. Haleluya. Utawuvikelwa yimama makholo wena. Bonke abantu bakholwa banamathemba wena ke uyadlalisa udala sonveni kanti nalokukholwa kwala sonveni akufuni bashaya lengephandla badlala mina ngiyathi bazalwane ngingasebenza kulenye indzawo bamfula ngephandle basethi imcibisholo yabo manje wena na utekelo wakho umcibisholo utawusetha ngawo utawenta njani nangakholwa uya esomveni awutathi letangale ventingo tekuthakase nekwenta lokwana lokwa udala somfeni awufuni kodwa kwabona lokholo batakushaya kufuna uqine ngeke ngithi hayi khona ngeke mina ngalo Jesu wami singaze sawutotoba ngalo Jesu wami ngeke umuvu nje uyafika nje ufune kwena mathanza ngibe ngina Jesu mina nginaye ngihamba naye ngathi uthi lena ngihamba nayo nenyanga lenkulu ngiko ngiyaye bese ngikhumbula le ngoma lethi inyanga enkulu ikho nala mani muche Yesu. Haleluya. Noma ngabe bazalwane kunjani bathi noma bafaka isiqitho nasawe singoliathi lesina 6 lo Goliath bathi bamncoba lebese kangatulu kunangoba uDavide lebeka sana 6 wemime na 6 wetinyawo futhi bekana 6 sekana 24 seko futhi bese kungoliathi sekecalo ya lebeka ncoba uDavide Goliath noma kungafika yena ngiyathi mnethi Jesu wami hayi khona bebaza mawuhamba na Jesu awuthinguna uhamba na Jesu awusinguna uthi na umbida bese uyaphemvula mina ngaze ngibona ngilahla mina Jesu bazali nede ufuna ukuthi thina simthembekele haleluya simthembekele sende lokukholwa nangithi ngiyakholwa nje ngisho ukuthi ngiyakholwa hayi nje ukuthi ngiyakholwa manje kunezinto lezinyele ngisathi fihla singabi lo nababo Sawula ngoba na Sawula uthunywa uNkulunkulu uthi uNkulunkulu hamba eSawula uphuphise konke ungashi ngishona kunye nakafika Sawula le bathi yabuka ukuthi inkomo kalapha kunonile manje nalethi impomba disetihle dishiyayo ngathi tatalwa ehlobo into thamba kahle wathi hayi sitawubulala la abanye sitawushiyashiya nje naletinye wathatha into letinonile wathatha nalethi impumbu letinhle ngoba phela ngathi ukuthi kuyaye bese kuthini lapha wahamba nabo le umprofeti waNkulunkulu nami sekafika sewenteni manje wathi ngisabela abantu awusasabanga uNkulunkulu lokukholwa kwakho wena futhi ulisusile ithemba lakho uNkulunkulu walibeka kubantu walibeka izinto kulomhlaba lethi phela lethi edlulayo wadlula uNkulunkulu uNkulunkulu akasiwe ekudlala ngoba uyabona lemvo lento kanamuhla ndawubekisa lemvo lento kanamuhla lento kala sontweni haleluya.